Danas učimo idući važni njemački glagol, glagol müssen. Znači morati. Koristimo ga kada pričamo o stvarima koje moramo učiniti. Ali prije nego što krenemo, ako nisi još pogledao video o osobnim zamjenicama, preporučujem da to prvo napraviš. Jer da bismo mogli koristiti glagol müssen, moramo prvo znati tko radi radnju. Krenimo sa glagolom müssen. Glagol müssen koristimo kada želimo izraziti obavezu, dužnost ili potrebu. Navedimo nekoliko primjera. Ich muss arbeiten. Moram raditi. Du musst lernen. Moraš učiti. Wir müssen einkaufen. Moramo ići u kupovinu. Sad dolazimo do težega dijela, a to je konjugacija. Ako ste pogledali video sa glagolom können, onda ni ovdje nećete imati puno problema jer je konjugacija napravljena na isti način. Ako do sada niste pogledali video sa glagolom können, možete to učiniti sada. Sada ponavljajte za mnom. Ich muss. Du musst. Er, sie, es muss. Wir müssen. Ihr müsst. Sie müssen. Nažalost, ovo morate naučiti napamet. Da bi vam bilo lakše zapamtiti konjugaciju svih modalnih glagola, trebate naučiti nastavke. Savjete kako lakše konjugaciju zapamtiti smo već naveli kod videa glagola können. Ako ga još niste pogledali, obavezno ga pogledajte. U ovom trenutku pauzirajte video i probajte ovo još koji put pročitati i zapamtiti prije nego pređemo na primjere i vježbu. A sada je vrijeme za vježbu, jer jedino tako možete zapamtiti i naučiti ispravno koristiti glagol müssen. Napišite odgovore u komentare prije nego čujete točne odgovore. Prva rečenica, točan odgovor je muss. Ich muss arbeiten. Točan odgovor je musst. Du musst lernen. Točan odgovor je muss. Es muss regnen. Točan odgovor je müssen. Wir müssen einkaufen gehen. Točan odgovor je müsst. Ihr müsst mehr schlafen. Točan odgovor je müssen. Sie müssen zur Arbeit gehen. Da li si već pogledao video sa glagolima sein i haben? Ako nisi, pogledaj ga jer to su dva najvažnija glagola u njemačkom jeziku. Bravo! Ako si sve točno odgovorio, odlično ti ide, a ako nisi, ništa strašno. Samo ponovi video i sve ćeš brzo zapamtiti. Sljedeći put učimo glagol müssen i rečenice za svakodnevni njemački. Lajkaj video i aboniraj kanal da ne propustiš buduće videe za učenje njemačkog jezika.